Banghini Adivasi Bang Puatum Chainong Kang Huajok Kachingnan. Temon Kithe Parpe Gajok Hemrit Kena Hogdun. National Highway 39 Atawarpi Hanjalang Swalong Gari Kachingkoi. Karbi Hongharia me Thihek pen KHA lapen Chingthong Longria me tum Arpuka Chelarame ke pamanpon. Choki hula long Banghinia Bang Puatum Chainong Kang Huajok Police Ari Deng Kachingnan. Lason sialang litum Choki hula PS ke Parlo Adivasi Urang Arong Amekar Karlitang Situa Urang Supi Teteng Urang Arta Phokke Blapen Karlitang Budhuram Urang Asopo Lamjit Urang Pusipang Thekponlong Adivasi Arong Arong Sarpen Nang Pachini Dunke Chainong Ahem Pu Vegabang Alangli Kangbo Chainong Akapreg Ahem Chithek Damlong Loklo Lasopen Ahok Perakang Sai Kilong Japan Neponsi Thana Long Thondam Koglo Lason Sikedam Tangar Nitame Chainong Inhudamsi Chothatno Lapen Lapuson Kang Hua Batai Tadu Piganno Lasinonapor Alang Litumapan Lo Longle Lapen Sordak Ben Insai Veg Nanjipusi Chainong Ahem Pu Veg Abang Raikom Sai Kiatomapan Chuning Ripon Lapen Chukihula Ausi Ahin Pen Sitami Sordak Pen Kangsai Ponjia Pan Lam Teche Chakdundo Chukihula Pen Ramester Nankelo Berta Malong News আপনার গাঁৱৰ নাম কি আছে গুৰুচৰত না আপোনাৰ গাঁৱৰ নাম কি আছে উৰাং বস্তি উৰাং বস্তি এইটো চুকা ল'ৰা ক'ৰ হয় এইটো উৰাং বস্তিৰে হয় আপোনাৰ বস্তি নহয় এতিয়াতো চুকা ল'ৰাক আপুনি কি ক'ব মানে এইটো চুৰকটো এনেকৈ মাপ নহ'ব আৰু চুৰটো চুৰে হ'ব আৰু আগতো সিহঁতি এটা গৰু কাটি খাই দিলে আৰু এতিয়াও মানে এটা গৰু ধৰা পৰিলে আৰু আগতো চাগে কৰিছে এইটো বহুত গৰু হেৰাই আছে তো সেইটো কাৰণে আমি মানে থানাত খবৰ কৰি পিনি আৰু আমি সমজাই দিছোঁ গৰু চুকা ল'ৰাৰ নামটো কি আছে টেটেং আছে আৰু ৰাম দুজন দুজনো আপোনাৰ গাঁৱত মানুহে হয় একজনটো আমাৰ গাঁৱৰ নহয় মানে এতিয়ালৈকেতো এইটো হেৰি হোৱা নাই আমি দুজনকে পাইছোঁ দুজনক দি দিছোঁ কেইজন আছে এনেই তিনিজন বুলি গম পাইছোঁ কিন্তু এতিয়া আমি ধৰিব পৰা নাই দুজনে আমি ধৰা পৰিছে দুজনক মানে গৰুটো ক'ৰ পৰা চুৰ কৰি নিছে গৰুটো আমাৰ এইটো চতিয়ানা কেনেকৈ ধৰা পৰিছে মানে সিহঁতি ৰাতি লৈ আনিছে নেকি গৰুটো এনেকুৱা কৈছে আৰু ৰাতি লৈ আনিছে বোলে তাৰ পৰা কালি ৰাতি এতিয়া এইটো তেনেকৈ গৰুটোতো নাই নহয় যেতিয়া ক'ৰ পৰা পালি কি কি কথা এনেকৈ সুধোতে সোধপোছ কৰোঁতে আৰু এইটো কথাটো ওলাই পৰিছে মানে তাহাঁতৰ ঘৰততো তেনেকৈ গৰু নাই আমি সদায় চাই থাকোঁ তেতিয়া সুধিছোঁ গৰুটো ক'ত পালে এতিয়াতো থানা চমজাই দিলে এইটো কেছ দি দিব গৰু মালিকবিলাক কেছ দি দিম কৈছে আপোনাৰ নাম জনাব নেকি মোৰ নাম অৱনিকা Bosik Nifai ke Thamani Anarlo Porphai Simalom Lakhaing Korahini Surputhar MSC Constituency Kaparlo Japra Langso Pator Arong Amekar Bapurong Parahem Tomon Kithe Pen Ajok Hem Tomon Jabrai Sonsi Local MSC Kadom Terang Pi Birtalong Si Tong Sekot Pen Herim Jentak Nujok Hai Hui Kachanam Jia Phanpu Panongsi Kisung ke Phobek Ahem Tu Natumaphan VDC Chairman Silarson Rong Pi Aphan Pinkhatsi Kerapi Pajadam Hanjalan Sopera Jipsorong Pinangkelo Berta Malong News. Bosik ni 5 player ni National Highway 39 Atwarpi Hanjang Langso Adung Tobaradu ke kegalong ihu mosala lapen gakhir kar thangpon agari kachingkoi Bangso agari ke pang thega phailake NL01 AB3553 Jorhat pen Dimapur an ke palejia phan kedam boma porahut kopi koson pen lone kingkoi fitsi birtare dunlong Bogajan Police Station natum Birtalong Sitong Sekot Pen Adimaklong Anpali Dunsi Doana Sayamo Chipari Dengpon Hanjalang Sopera Jipsorong Pinangkilo Birta Malong News Nijangkar Bianglong Arlo Chingthong Constituency Kaparlo Long Elong Bui Community Hulalong Bosik ni 5 player ni Karbi Hongharia Mea Song Hin Pen Patir Piponsi Arpuka Chelarame Pamanpon Bangso Jai Megalong Denison Senara Hin Pensi Me Chepahem Pupon Pen Me Japon Sonsi Bangso Melong Alihiaman Pen
Karbi Honghariame Central Committee President Jan Singh Ronghang, Vice President Chandra Singh Tiso, XCM Sarim Bepen Chenglok, Karbi Honghariame along claim raperatum Chetongdun. Bangswar Pukachalarame along Denison Senar Pansi Meipu Pek Ponchulo. Lasansi General Secretary Khonsing Senar Pen Chenglok Trek Jamantuma Pansi Tame Arpu Pek Ponrinte. Nijang Karbiang Long Pen Khorsing Teron Lapen Long Ki Benang Kilo Birta Malong News. Nilitum pini labang so amai kidoponang kok abangke Central Committee pen reshuffle ni labang so kapathik pondo lasi hoper bangai chu lamtang asande abang si doponang polo sita uni dak pini nilitum doponrong lo Tang te labang so body reshuffle mate arpu ke selar long komar mas sinon arpu ge mi ke pek pontulo. arpu gimi bangke Presiden bangke nili methang masih nangpek pontulo lapen secretary bangke puna tu Khonsing Senar long ilubui lang pansi pek pono Labang nili tum ke methang ajutang methang dorong nili tum la hongari pen kitle makam an nili tum naso anso se angtan kapre ka hawata pe ketang ponjo pansi nili tum ke mangpon Awareness campaign on early marriage kam child labor aputhak seke ke parpon. Lakhain ko rapon Nilip MSC constituency ka parlo. Choki hola kurwa bosti along Nilip soarlo chingthora song tumpen pater piponsi. Awareness campaigns on early marriage kam child labor aputhak seke pedoponlo. Laswalong Karbianglong Women Justice Forum AMEPI biulet bepilapen ari sanghotum chetongdun. Lason si Nilip soarlo chingthora song AMEPI Malika Kropi pen chenglok Ari sang hotum cetong dun renti. Sonsi ong dung aradatum cetong dun si melong cetan cimumpon akenang suat alam arjudun si RDP dun renti. Choki hola pen romesteron kelo birta Malong News. Nona son kunani la tumpa pentame pini meeting na dun tumpentame anu ka pek tumpen cepat cetang pon lang hala tumya sini tumana ke hang do ko hala tum tong tame dam ko kunan mana ni tumana ke phadem anang ni tumanga dam bom pula bangke ason si ceng bom si dam bom ko pini ram so jut ko la bangka lilo la bangke jate tum kar biang long sitame raso nong no bangke kapa wedaji pansi nili tumpen same bor iji la pen kar biang long rat tame la so lang bangke bor ipon ko school long pen ceng lok college long pen ceng lok hem long hem thang hem tun men ceng lok society long ang ton tame la bangke cethan jengon pon kenang sot ni tum bangke matha pon lo Pini nili tum lada adivasi rong kurwa bosti pu rong sopi long se nili tum GB SGB atum pencing dun pet sit nili tum nili solo song pen di fu Women Justice Forum tum pen cingrum sit labang so awareness program pu de pini dadak nang deng lo asi non kewang ji ani astame la son tak program high school tina long stame nili tum kidam tuje pan bor ila apen kidam ji pan se bor ila Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.